sounds Attention TV so message need you ma be like ya subscribe to Attention TV na wasan so a share kakran so ama se na ye nyina be hwe adwuma no abomu biem se nyina ye nim ato Forson ye nim dwuma okita ewo eye amambom na ya pa Obeneza Opambour e de nsam kakra aba eye ato Forson na E-Levy so obetwitwa tax bi wo ho ato Forson so obetwitwa mu a ye nim nia ye Opambour pese wo kire wo de maye ntie ne mbra o se dey me pato o se the first budget already you know obey minister of parliament in the tomorrow or the parliament year 2025 first thing the woman say for pato my bet tax that's on pato abaye twem pato E-Levy tax abayin pato wo twem tax pato mo calculate e 15 new sans tax and for so you would finance minister was almost scarce and kwana de maye Dabi na omo de says can see there mo de haga na force no mo this can here there before pato mo timi ntia de pato mo de ya accounts men na fam be pato abayin accounts ni nyina ya kwa abayin ho na e kwa abayin ho no ma abayin be ya pato MPP abayin pato MPP abayin MPP abayin na ko mo me pato sa accounts me pato ni nyina ho di ne da so odi from pato you about me because on a head of economic management and di ne da so me pato sa me pato on a head Ghana sika samon to ye nyina so na digital so na never pato ono na esa digital na economically esa digital na de pato economics ne bubo ono no ana pato oko bam digital eno ko share e-gate me pato okay abani be chani nyina e kwala e twa ne bet my bet and yes and your friend pato san your friend and yeah our bet come for Jimmy Sunday the minya cry minya maduma na minko so I did my bet and our bet why that na be so ba bet nim abraham kan na udi musika die ak bra sa adan your friend say nya my bet all my patch friend mine na be adan na mo be so mudi musika die our bet patch there be chrono patch says can cry you be 10%. Say be a patch me try me need me patch me try me need 10 million no me patch no na ajimu 1 million say 100 million no ajimu 10 million ya wo de ya eti patch obi ho no kra na wo dis can ato ne phone so no wo de ato so na wo nya na adwen kra so wo twa no wo yi ska no kra no ye san so te tax ni san free so na ho kire saa ade ni aye my bet enye our bet patch me nkwa na me te phone no so a me hihie wo pede wo ska no me na ma to me credit ma ye me bundle patch senka ya our bet ni ya ana wo ho kwan sa wo pem wo chefa wo my bet wo chefa ni wo pede wo ska patch wo kwa wo nim chiche kwalanke twetwa ma de ho anwa na uti wo ska wo de ye ye hu de amod E-Levy ko ye hu de amod aye o man taxi bie ni ho ye hu de amod aye o man adan my bet enye our bet who be there wo eti ai mo ade abro ni say my bet what done our bet enye our bet oso be didim obi atwa ne bet wo be didim ono obi atwa ne credit phone so credit what to go no phone so dey ade wo wuti wonu mu di musika abra credit ni yam panche blast house ko na ko 14 na na boyi ye hu di amode ye ye nim di amode says can that's where you dem kudi pass E-Levy ana hu na mane wa ha me bo be pato ha ya ana me je hon petem ko ha obi ko jini e be nko na sabi so ho je akola ketu afa ni phone ni to my bet ya de aye my bet ya wa woni misanya sika ba ya mada na wa bet did for pato finance minister say to no so said the body for so kan ya pato mo sadia I was on money ba yes sir e pen yo say ba no mtutu buonum yes sir nti to ni ba first no me say 5 cities ya I was sent jump ko bia 10 cities and 20 cities cars akese no e bia 50 cities 100 cities because Burkina forecast na etwam kokwa Niger forecast etwam kokwa no any to ye twa E-Levy wa ha obi ya the hospital no E-Levy no wo send this scam no yare for no siate no
ansa na wayi sika no ade sofo amani ye ben ye hunu ade anya sa na tie odi for pacho sa na tie na we mo odi for security ba akopɛ onse pacho to no wadawroma ye nuanom mo ye disabled for yi pacho mo tibitinem na pacho agigi na aban so atu mo ka bi yes no manya dwuma ye ni nyina ye bo mo no aduane ato agu na ni nyina kodi empanimfo yi a sika kase nyina fam botomi na asabe di mu nsam bio nsam pacho de electronic mo ba ya na mu twa to no so no e describe braba na kadra ba fo afasa aka no na ja so ate ase we de ayalufo ni nara E-Levy abegu o so mo send this come obi so de to akire nya sa 10,000 na send them more for a year to so anya de obenya 10,000 no that's it MPP aban se ma tu o mo enfre kunya so a na kam nya odi fo beneza o ma nyankopɔ unu say yes o ko for wasase emi ti ba bia mi gina na mi gina fi se onyame gu so kasa kire onyame di for pacho odawroma onti bibia me enko bibia ba na odi for pacho bibi di aba onyankopɔ di for pacho ba what mesre na me do takurade me pacho eye statue the former president of Ghana Nana Addo Akufo pacho onu ankasa yisi takurade abontene so odi for pacho takurade for ka won sem se yenya kwan kura mfaso na ampese wa be ye statue ese kwan finfi yenya statue yenya na onye kwan no pacho kwan nyina ye futu kwan awo ye sure me pacho eye enfutu kwan a enya artifact okay odi for pacho ana statue no esi finfi odi for pacho ye to aba wie ya tumi abedi yewura his excellency John Dramani Mahama nsem no odi for pacho yakoda so the statue no omo bubu ni nyina ne na na omo bu anase ni nyina odi for pacho se so omo bubu ni nyina gu fom no omo pra kwato agu ana pacho omo se omo ja evidence no ho se pacho bia na na etwema omo anya ade ne kwa so mkobutugo adamani so ai se na omo de akai se nana bedi president to omo twam bia na omo de akai Live pacho omo so omo hu ana bibi ya yom omo tie ya hye omo hu omo komete enti minti so se omo ya ade be nyankopon nipa enti asem a metima kan ne se na osem ko munyabotere ne se omo be ye de ne wo different pacho se kwan no mpeso omo ye ma wo se omo anya bibi obabia statue ni sindia ne se omo anya ade so omo ye bibi obabe ne statue ni sindia ene na fa de omo nya hwe wo ho eno mo bubu statue na hwe dia so for me no omo nya adwen Live pacho efie kuma hospital no so esi ho no okoye si ani mo no pacho ndc fo ne CEO betie dia me ka kire oni me se bibi obi si masatie me se me nyankopon nipa mintimi nkase no mo bubu omo ya ade esa bedi for ade ani obi esi in hospital ko statue esi ani enya hwe mani so na kantimi fa wana odi for pacho card etimi fa ho na fe dia be na o fa ho na omo so mo fa ho no mo hu a no mo koma ye mo ya Sawetie Papa Opambour ono so ni chem no mesese wo de wo comment be ba ye be kama makra